eyirwareri rakatandika kombe ko mwaka gw'2018 kandi niryeja kukolesa bwemerukena eryo mugombora yabuhunga ebyo kukozesebwa mu ddwaliro lino mwebiri ebyuma ebiri mu kadde bibiri byagulwa gavumenti ya Uganda ne biteekebwa mu ddwaliro lino era abasawo bagenda tandika okubikozesa okutandika n'essaawa zino eddwaliro lino lyakolebwa okuyamba ekifo kino ekyabukunga. abatura basimire gavumenti okubijuka ekabasyahiha obuhereza bw'ebyamagara kasikobe n'okwatwenda otandika obonabona osanga omwana wamuzarira omu kyaro ninga wamuzarira omu muhanda konka ntusiima abayembezi abo basise kuteeraho omwoga gwona. Siima gavumenti ya President Museveni okutwishyura obuhereza hihi nk'abakyaro okutubire ntubonabona okutubire ntutaganana n'okuzaara kureba nka tubatwishyura obuhereza hihi. abebembezi ba district ya Buhweju nibashaba abashaho okukora omwoga gwabo okuragurira abarwire na n'okwetantara okoshaho emirimo yabo. Omuntu okutora akwate nayibo omubazi gw'irwariro oba ori omushaho egyo n'emyaka 30 omucumi mwacurira abashaho bwera hata omutwaro igura ryaza kugira obuzubu hata obuzubu obw'okubaho nikimanyisa ngu bimasa kura kwa wasokisi kushanga ngo harigana twina abantu 12. okutungura ebyamagara kuriyo n'okutungurwa omuri district ya Buhweju kandi amarwariro 4 nigo gombekirwe omuri district egi. Amakuru agagashakwa Juliet Charles Sima.